हेलो ब्रो मैम 24 जुलाई 2026 मिडिल ईस्ट की अपडेट पूरगा मैथी पंगना लाक्चरी ईरान अमेरिका अमसुंग यमन असिगी अपडेट ngantani aduga video sibu yengbiribe isina punmakpu मैथी पंगल की तरफ तगी सलाम अमसुंग दुआने video si aloibi fawbo yengbiu aduga follow अमसुंग subscribe maduga like comment asi kawbiramganu Al Jazeera की अपडेट ने यूएस की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हरिसिनबू ईरान की मथक्ते यामना चावना लानम तौबगीदमक्ता मखोइसे हजिफाउ वा तानरिसिनि वा तानबगी मतुंगदा ईरान की मथक्सिदे यामना चावना फैसला से पुरा लौरेगा ईरान की मथक्सिदे यामना चावना स्ट्राइक तौबगी वाने अदुगा जिस तरह अरांगे मखोइगी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर अममद फोंदोरकपदुदी हौखिबा हिंगसिदा ईरान की मथक्सिदे यामना चावना अटैक से तौगन मारेन खलबनी अदुमकपु लिमिटेड अटैक नि मखोइने तौखरिसे हौखिबा हिंगसिदा लेप्ते नुमित 30 सूब फाउबा ईरान की मथक्सिदा लेप्तबिदा अमेरिका की तरफ तगी स्ट्राइक से हजिकसु तौरी अदुगा ईरान की तरफ तगिसु सिगी रीजन सिदा लैरिबो बेस मखैदा ईरान की तरफ तगिसु जवाब से अदुम पीदने चलेको असिदा हजिकी ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ना हारिसिनबु यामना बिना एंगदे थीदबिदा अटैक तौबसे अमेरिका की तरफ तगी असी अमेरिका की तुंग अवाब मो ओइनिसिनि अदुगी नतीजा याम फरोसिनि अदुगा वारी सानबगी लंबी से अमेरिका की तरफ तगी अटैक तौरिबो मखै ईरान की मनुंगदा असाइगी तुंग वारी सानब लान सिदी नसी नत्रसु चही मंगा लान तौनरसु चही मलान तौनरसु अमक्ति वारी दे लाकदोरुमनाबा लान न कुनो दिन द लोइजलबे याम नते अलोइबे द इन सी वारी न लोइगदोरुमनि अदर अब्बास अराक्चन हारसिनबु नंग ने अटैक तौरी मखे असाइगी वारी की लंबी से वारी की थोंग से नुमित चुप पिक्चर लकदरमसिनि अदुन यामने एंग नथीने अटैक तौसिनि ईरान की मथक्ते जो भी फैसला लौबसे यामने एंग नथीने अदुगी नतीजा यामने फरवसिनि ईरान की तरफ ते हारिसे अदुगा ngasi हौखिबा हिंगदा रिपोर्ट निसि मखोइगी ईरानी मीडिया की तरफ तेगी खुरामाबाद माद्रेदी खोदब माद्रेदी कोनारक जक्स तेहरान असी मखैसिदा अमेरिका की तरफ तगी ताबड़तोड़ बमबारी तौखरिनि ईरान की मनुंगदा अदुगा यूके बिसु ईरान की तरफ तगी धमकी तौखरे आरजेसी की तरफ तगी यूके ना मखोइगी बेस ईरान की मनुंगदा बम्बार्डमेंट तौबगी दमक्ता बॉम्बिंग तौबगी दमक्ता मखोइगी बेस सीजनबगी परमिशन पिथोखरे अमेरिका बु अदुगी मतुंगदा आरजेसी की तरफ तगी वार्निंग थाखिबदे अमक्का यूके ना हारेसिनबु ईरान की एनी अटैक मखोइ मायोक नबैदमक्ता रेडी निसिनि थेंगनबैदमक्ता रेडी निसिनि यूकेन तौखलाइसे मान आद फमल अदु योबगी मिसाइल लेरमदि ईरान ने नहन्नसु कापचल खरनि अदु योबगी मिसाइल दु याम कन सेमलि ईरान सेमै मतुंग सोइदमके अदुगिसु रिजल्ट सोइदमके मखोइ उफंगनि अदरैदि सिदा होजिक कनुंगी पाउ मखसि लोइथोलुंगै इचनो मयाम अल जजीरा गिसे टू चाइनीज टैंकर क्राइंग सऊदी ऑयल एग्जिट बाब अल मंदिब सऊदी दगी थाव पुरगा चाइना की जहाज अनीमा बाब अल मंदिब तगी क्रॉसिंग ओइखिबगी वाने दु चाइना की कनुम मखैसिदी अतै अतैगी चाइना की ओइबा माद्रे रशिया की ओइबा जहाज मखैसिदी ईरान की तरफ तगी ईरान नते रशिया कनुम की हुती की तरफ तगी स्ट्राइक तौद मारे बाब अल मंदिब सिदा सही फाजत चली आराम बस सऊदी अरब के जहाज अनि खगनि मखोइने फुकी खरेजे माद्रे होजिक की अयुक की 38 मिनट ममांगी पाउनिको बहरन दा होजिक की साउंड साइरन खोंबगी वानी ईरान की तरफ ते कापचल पसिनो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बहरन की तरफ ते फोंदोरेनिको अल जजीरा दा माद्री लोमिते नोंगाइ तबायबु सोमदा मिनाई की लमजत अमा चत खरेको गजा दा जेरूसलम दा होजिक की मस्जिद अल अक्सा दा मखोई की जायोनिस मिनाई रिफ्यूजी मखैना संजल लेगा मस्जिद अल अक्सा के कंपाउंड मनुंगदा यामना साथीने बेहुरमति तौबगिनि मफम खुदिंदगी कंडेम तौरे को मफम खुदिंदगी कंडेमनि हौजिक अमक्का मखोइगी मेहर न्यूज़ एजेंसी की तरफ तगी हायरे इसिनबु ईरान की तरफ तगी बहरन अमसुंग जोर्डान दा अमेरिका की बेस अमेरिका की फैसिलिटी यूएस मिलिट्री की फैसिलिटी दा ड्रोन अमसुंग मिसाइल ना अटैक तौबगी वानी असिदा शेख ईसा एयर बेस बहरैन माद्रैदी सोमनबु मुआफिक सल्ती अल अजरक जोर्डान असी मखैसिदा ईरान की तरफ तगी हौजिक अयुक्ता असी प्रसाद सी एल खरिबनी करेबदि अहिंग चुप्पमा अमेरिका की तरफ तगी स्ट्राइक से तौरे अदुगी प्रसाद सी हौजिक अयुक जोर्डान अमसुंग
Behran sida yelkrimni Iran gi taraptagi RT da hojik phongdor isinabu aikogi masak khangdaba aircraft ama identify oidaba aircraft ama Kasim Island gi mathakta aina video su thelamni ko Kasim Island gi mathakta shoot down to bogi wani sikamba kainomo aircraft oikramno aduga loinana MQ9 drone amsu Iran gi taraptagi Iran gi air defense system gi taraptagi low thabagi wani ko si RT da phongdor imni si gi pausim su aina video su thelamni adrai di sobna bu Iran gi manungda US gi taraptagi Ryan Rosbaini na phongdor isinabu yamna sathina hard oina hojiki Iran gi manung sida mioi anima sida sokpagi wani southern Iran da Bandar Abbas sida America gi taraptagi strike tokibagi video amasung footage ni ko ina thelise mathang nabu sinabu Ahbas South Iran da masidasu America gi taraptagi yamna sathina sidasu nupi ma sokpagi wani ko residential area dani makoina kanam tokrise strike tokrise America gi taraptagi hojiki karai dun habisino Ahbas sidasu America gi taraptagi adugi so ina thelabni madre di hojiki sida hari sinabu shoot down to bugwani aduga loinena MQ9 amsu fighter jet oi mare mase US ki air force but it could also be another MQ9 amsu aduga fighter jet amsu hojiki Kasim southern Iran sigi mathakta yamna kanomni ko breaking update ni madre di America gi Tomahawk missile asisu Iran gi Kerman province ta asisu chaidana toidana sisu Iran gi taraptagi Iran gi kanomna shoot down to bigwani Iran gi makhoi gi residential area da capture lakpada karai duna da Kerman da makhoi gi Tomahawk missile se asigi photo so ine thelamni aduga post se join thelamni snow me asim julai gra mathang nabu hojiki Iran gi taraptagi Jordan gi air space ta Iran gi taraptagi Iran gi drone amasung missile me changjal bagi video se siso RT da phongdore imni asira kongai no makhoi na hari intercept tawduna lawthayina adu changjal lakpagi missile amasung drone gi footage makhai sini aina thelise madre sidnabu Yazat Central Iran asidasu US ki yam sathina strike ni ko sida missile madre di Iran gi missile base ama mada sinabu open source intel dagi phongdor pa pauni madre somna makanabu aikogi Firuzabad Fars province Iran asidasu America gi taraptagi strike to bugi wani asidasu yam sathina aikogi explosive oiba madre di somna makka Bandar Abbas ki footage ni ko footage amasu mahak ki video ni hojiki open source intel dagi lawthorok video ni asidasu yam sathina chak pagi toibagi madre mathang gi sinabu Tehran manungda Iran gi taraptagi mokhoi gi air defense system active oiraga hojiki intercept tawbudo drone lang capsule pura du makhai do madre di numit traum thoini subda US ki strike da across Iran the first asi ahingda Adim Sheikh Ahbas madre di aina photo se adom thelam Bandar Abbas asi makhai sida America ge taraptagi madre Ahbas Khuramabad asi makhai sida madre Bandar Abbas Kasim Island asi makhai sida America ge strike se tawgrami lomikden sida important makhoin tawgri zikrai dan Abbas amasung Bandar Abbas asigi mapam ani sidani Americana yamna sathina kan strike tawgri se Iran manung da sida sibagi de hoju paulak tri sokpo khot pagidi miso i kholyane madugi matung da Iran gi taraptagi hojiki Muafiq Salti Al Azraq madri somna bu kanamda Jordan Behran da nabu karai dana habda Sheikh Isa Air Base Behran asidasu Iran gi taraptagi tabartor taxi hojikta tawri Iran gi taraptagi asagi jawabi karwai do adu phifam ma icha cha de hojikta lan tawri se aduga America gi taraptagi Houthi gi mathakta har sinabu Houthi na karigumba Saudi gi jahaz amagi mathakta attack tawba taragadi Iran na tawrim nahin lawgani aduga Iran gi manungda adugumba facility oil oigera gas oigera water oigera na bridge oigera adugi mathakta America gi taraptagi jawab se pigni sini Houthi na karigumba Red Sea da jahaz gi mathakta attack tawre Iran gi mathakta America gi taraptagi jawab pigni sini hojikta America gi update se do hoju fawba Iran su yamna kanna jawab se pire ko madre di Gaza gi photo khar madum yengu asi Israel gi taraptagi hawkhiba
ngasi numidangda Israel gi taraptagi strike tawkhrimni Al Jazeera da phongdorokpa pauni asi makhai se madrai di hojik sida Fars news agency gi tarapte phongdore chinu mioi ani sokpagi wani drone attack ta Iran gi Khurramabad sida mioi ani ma sokpagi wani hojik ki America gi strike sida makha tabdi makhoi dum wari su yamna kanna side am da sanri hojik ki lansi lojalbagi damakta Pakistan oigera Egypt oigera Turkey oigera de-escalate tawbai damakta lansi leppagi damakta yam kanna hotnari makhoi su manungda adumakpu Iran gi taraptagi leppagi wasi suklei leite aduga somnaba hojik ki Israel gi strike sida Filistini mioi ani masibagi wani aduga atai su yam sathina sokpagi wani yamna saunni strike tawkhre Gaza manungda ado haju paugi isnaw mayam si khaktani lan se yamna kanna tawnri aina video makhai se loina hapi yada bagini matik tani aina kharkhar tani na hapi se yamna kanna thengnari Iran gi taraptagi su jawab si yamna phajana piri America gi taraptagi su Iran gi manungda strike yamna sauna tawri pau pire di chapmana na pigani amatagi mi changega pau pibiya bande Iran gi su yam sathini nuksan ni America gi base makhai su yam sathini nuksan ni sibisu makhoi mi bahut sirimni haidokpa khajikta ni haju pauda mi mari suramni mari tanate mayam siramni America ge sino mayam siramni Cockroach Janata Party Narendra Modi le thagre lo thagre fast track court kara aina thokalakre mong gi wangang baw rakre magi kursi gi makhong mari se ahumam tatlamni ama khaktana ni lepse tu dawram ni mandai matang sida andai matang sida tu dawram ni protest gi main maksad abu kaino education minister istifa resign piba asini hauji ke protest gi main maksad main magi mudda abu education minister resign tauba asida full support ne koi Cockroach Janata Party oigera protest tawrim makai oigera full support tani si harga yu ki update se so asre loijre assalamu alaikum bye.